Zaštita državnih resursa i državne svojine. Mi smatramo da je neoliberalna era razvoja Crne Gore završena. Stanje naše ekonomije je svakako dokaz pogubnosti ove politike. Umjesto obećanog razvoja, nekontrolisano djelovanje pseudo-slobodnog tržišta dovelo je do oštre socijalne polarizacije, neravnomjernog regionalnog razvoja, nefunkcionalne prodaje državnih resursa i privatizacije koja je rezultirala bogaćenju pojedinaca i političke elite. Ovaj pristup je doveo do povećanja broja nezaposlenih, niskih primanja, a da paradoks bude još veći, jačan je državni aparat kako bi isti se koristio za sticanje profita. Usled ovih trendova dodatno su oslabile socijalne funkcije države, naročito one koje se odnose na zaštitu najsiromašnijih, a posebno je devastiran zdravstveni sektor. Nasuprot tome, potrebno je jačati državnu svojinu, a slobodno tržište ograničiti i staviti u funkciju stvaranja socijalno odgovorne države. Ekonomija zasnovana na znanju, dobroj organizaciji i maksimalnom korišćenju unutrašnjih resursa je također jedan od naših programskih principa. Umjesto nekontrolisanog slobodnog tržišta i dalje rasprodaje državnih resursa, nama treba politika koja će zaustaviti neodgovornu prodaju državnih resursa i koja će fiskalno i svakom drugom politikom da spriči redistribuciju i devastaciju nacionalnog bogatstva. Ograničavanje djelovanja slobodnog tržišta inače je civilizacijska praksa koja u uređenim socijalno odgovornim državama dovodi do intenzivnog ekonomskog razvoja uz jačanje solidarnosti u društvu. Stvaranje socijalno odgovorne države po ugledu na razvijene građanske socijaldemokratije u Evropi i svijetu. Mi moramo da vratimo solidarnost kao osnovni princip na kojem počiva socijalna pravda. Crnogorsko društvo je vijekovima počivalo na solidarnosti i ovaj metominijski kulturološki kod mora da se vrati kao osnovnost u budućnosti. Umjesto podjela, bogaćenja pojedinaca, elitizma, ekonomskog poraza, prevara, pozitivno Crna Gora će raditi na uvođenju razumijevanja i dijaloga u cjelokupne društvene tokove, redistribuciju, solidarnost, socijalnu pobjedu, pravo i pravdu. Ova ideja je stara koliko ideja slobodnog tržišta i uvijek je odnijela pobjedu u malim i solidarnim društvima, kako i istorijski i ontološki crnogorsko društvo. Jačanje obrazovanja kao temelja društvenog i ekonomskog razvoja. Obrazovanje jeste garant budućnosti i vijek pred nama počiva na znanju i vještinama pojedinaca koji efikasno obavljaju svoje funkcije u socijalnom prostoru. Njihova efikasnost zavisi od osposobljenosti, a osposobljavanje je zapravo posao sistema obrazovanja. Treba nam efikasno i praktično usmjereno obrazovanje kojem svi društveni slojevi moraju imati jednak pristup. Tendencije koje su opet u skladu sa nakaradnom interpretacijom liberalizma mogu danas naći, ogledaju se u interpretaciji školovanja kao elitnog sporta, a sve češće se govori i o privatizaciji kompletnog obrazovanja. Obrazovanje mora biti dostupno svima, a to je moguće samo ako je ono besplatno. To naročito važi za visoko obrazovanje. Da bi obrazovanje moglo odigrati ovu ulogu, posebno se mora posvetiti pažnju na podizanju kvaliteta obrazovanja i njegovom približavanju potrebama društva. Jačanje zdravstvenih institucija i promocija besplatne zdravstvene usluge za sve. Zdravstvo je jedna od oblasti koja je pretrpila najveću štetu u tranzicionom periodu. Svakom je jasno da je ovo oblast koja nije napredovala, već je intenzivno zaostajala posljednjih 20 godina. Društvo mora, bez pogovora, da nađe načina da svi građani, bez obzira na imovno stanje, imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Osnovna briga koju država mora da pokaže jeste briga za zdravlje svojih građana gdje god oni živjeli i radili. Jačanje i razvoj turizma, poljoprivrede i energetike kao oslonca ekonomskog sistema. Prirodni resursi Crne Gore pripadaju svim građanima Crne Gore, ili bi makar tako trebalo biti. Oni ne pripadaju niti stranim kompanijama, niti pojedincima koji imaju novac i političku moć da učestvuju na tenderima na kojima se ovi resursi kupuju. Dakle, kao resursi koji pripadaju svim građanima, ovi resursi se moraju aktivirati mjerama države tako da budu na dobrobit svih građana.